Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lobet izzetiri muslim akhuna khatun. Ad alugona menge miheku duniyege haya vet kurumun dairuga warabboda samalkan denje he kamen ena abadu is Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun Saabithukan edi dua kurumaki miheku hitan arafane timanne ki meni rashigga meni tayagga dini harakatan hinga dinuga kantatan ala kurumattaka masake kora mihiki nota timanne ki faswagutu namadan ara barabar namadu kurumunda mihiki hewkantatta kora mihiki ehennama wes algon menge duniyege hayatuga kita mihunto mifadangulu mafahuga emme fahun eneki erashegge nuata e tanegge emme fajiru mihaya badaluwe egotuge matiga ena maruwegen dani algon men komme mihaku wes abadu wes dua koran jehen Allah subhanahu wa ta'ala ge hadarum Saabithukan devungedi visnala algon menge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanan Allah subhanahu wa ta'ala Isra mirajuge ma datur fulu devvevi ekalege faanan Allah subhanahu wa ta'ala wahi ivvevi ehnamois ekalege faanu wes emme ginen korwa dua ekamuga Saabithukan onnani ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik e hittan efum mifusha farulwa ilahi mialage hin ibe ilahoge dimmatiga Saabithukan devvande duniyege hayatan algona mennan hilleve iruga faafatakan araga neve iruga mifada duata kurumaki kiha muhimmu kamet algona men evves mihakan nubuna vene timanne ki migotuga mi diimatiga den Saabithu hunnane mihike neengene bonaka abadu es Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratum madadan eden jehen ehemima algona men komme mihiko es e usulun abadu es dua kuramun gendenvi Allah subhanahu wa ta'ala erun algona men Saabithukan devwan